Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi iki aku main delok kegiatan Rio, bos. Jadi main delok kegiatan Rio soalnya besok dia ngomong tentang ngedas jagungnya lagi diantang. Jagungnya rasa tidur apa-apa, ada sih. Ya, jos kan. Ini aku delok kan Mbak Sita. Coba dia das. Lepas ngedas lepas. Masa ngedas dino yang lagi oleh ki. Ya? Jagung kakek. Kok ki lho, Kek? Kok malah. Jadi mau nanya mini. Terus maksudnya. Ayo oleh 8 lho. 8 jere. Cepet juga ya 8. Orang ya sangan bro. Hah? Sangan bro, ayo gelem ya. Ayo gelem ya. Ayo. Ayo pen. Pur, ayo gelem ya. Ayo ning ndi? Nanti gelem aja kanti piye? Lu paling sering nih. Wis arek kowe sementing mbok barno iki. Lho. Kowe nantang terus lho, Pen. Nantang terus ki jaga ra didon nanti lho. Yo, ono pemainnya dah. Pemain. Main andal itu. Terus takon ngedos. Ayo gelem aja. Ayo. Ayo jaga gelem aja. Nih ayo melok nih. Nanti Mas Bud pokoke. Wonge anu kerabat ini Mas Tati. Oke, Mas Tara. Iki gelem aja. Bos, jajan iki lho kon mangan anu sapa? Sipa? Kok sip? Udutmu lho engko nek warung gak udut. Udutmu ya, udutmu kok go udutmu. Gawane rokok utah jalan. Gini anu mabuk kabeh. Ayo Nica nih anakmu nih. Ayo Nica. Les. Ya Bu, lho kak masa aku mau gandol. Ya, ki sedina ki aku digandol, Bos. Ya. Anak apa tadi? Juga corona toh? Ya? Kali. Kalau bingung ya. Nek gones kantin. Gones kantin ya? Ya? Wah, kecil. Ini ngedas Rio. Ya, Pak? Masjid gua alhamdulillah pas wis. Mending bos. Mas. Lihat aku. Lihat. Aduh. Mami ku, warung iki. Nek jagange tadi gulan sanden nang apa gletakno lho. Letakno. Ora nek apa-apane. Montor nek jagang ora nek apa. Bener HP lho, Prek. Golek gambar, Prek, golek gambar mongko. Wis. Kowe golek gedang ya arep mbok cekli terus. Napa Tek? Iya to lambe ditutupi kok. Lorontu piye to iki? Heh? Mame kok mau disoteng. Nyayam bakso. Sego kene. Segone nang tarung sangat topnya. Iya. Ayo. Bu, mau pedes, Bu. Ya, aku bakso anu. Jokit. Enggak toh? Iya, Lho. Heh?
Yo. Rene sego pecel yo. Tres. Terus kelewat ya. Anu, bakso apa mie ayam? Gue betulan. Rene sego pecel ya. Mie ayam. Kan Mas Pur apa? Mie apa bakso mie? Mie. Mie. Mie ayam sisa dulu. Setengah mateng ya. Saya tak kok nek kita. Yo, aku yo es. Oh. Kak mie. Mie kak. Kuwi apa weh? Melok. Oh. Ya, Ibu. Diantang biat. Ora iso sementing warna. Saya tak suka sih. Gak suka sih nanti. Ah, enggak punya sitok. Sepurhan. Apa dang jelek apa? Siapa sing gawe es aku sing gawe? Ya lah buah mana yang maraton itu kok. Kering. Ngurus pijet no to. Jadi nanti berapa motor kolori. Dingi bar juga. Mak montor ya mau saiki bar. Ya kayak bocah Aku mangan iki sego yo. piring mangan wae kayak iso gering. Ora kayak bocah iki kok. Wale warta biliatan ya iso lara. Ya kene aku. Ya wis bar gering lha iki. Gering neh. Dika. Marianto. Marianto yang tergaji. Jono bukan apa, Cep? Buka aku. Undet. Udah. Soalnya nilai borok. Betul sih gak biar. Gak biar terus. Wes. Ini nyinden tok isan iki. Ayo, di sawadok. Wah, harus susah. Loh, songo yo masak. Iya, anu, beran soalnya gak ngono. Nah. Oh, diomongi. Maya wae arep pinter buku. Iya. Bendel. No. Bendel. Enggak. Ya. Oh. Tulisan halus rel. Hewan lebu masa mana gak lebu bos? Gua tak. Akhirnya dijual. Boleh aku coba belum enggak? Imo. Cukup belum. Pas sudah gatel. Aku tuh kemantar Jupiter ya gara-gara kae. Sudah gatel. Kan jupuk pacare ya. Tak silai motor ki gak gelem. Kan pasarku numpak motor semes iki jadi gatelan iki. Gantian. Aku mulai jalan motor lho aku. Ada tuku Jupiter terus Resi. Sing marah jual ke Jupiter ya kuwi. Mau langsung ana delok sapi. Tangan yo, tangan gak genep yo. Dikit gulung Lah pisang. Kesemak. Pas. Gak tau aja. Duk. Gak tau. Yung karapisan ya. Karena kok, dulu di pulau ya.
Ah, pasarnya. Buka. Kalau sih rampok. Frontal dulu kok. Itu Rono. Oh! Banter. kan gue. Gerak. Apa nih? Aduh. 10 gedugan berdiri. Itu enggak iso. Ada. 10 Benar ya aneh. Ora. Beberapa onyo. Jadi ngeban yang gini supaya Rono. Daya masyarakat. Ini mau pasang deh. Kena itu malah kan turun. Nah, Wis, lanjut.